Fetwafo hini twakwan wi a na adontehina dom no dinanim no na ode adontehina de dom no afa so jasehina ne bo hene ho ban edi na jasehina so ato aso kontre no ono ne ye the next of king anasa abani mo yebeka say vice president enti kontre beba babi a yetiro se na ye ho to ya nka ya ma na asantefo na tata ye ye free so ntre so no ye betra boma na abesem no ne ye ne doma hene nyina ne eba Ginem hene wo fa se no doma hene iba na betia no be nkonofo be fro be borokofo enti ye bu be pambe ye fa be bosom na dua bi sia ye fa ne gene enti ye tra gene na se ye duro de ya pama di se be kode a ye ntina ha ne ye ngine ye ho. When was the last time ohunu sa obi edi agro ebi Dr. Alhaj Mahmoud Bawumia, the Vice President of the Republic of Ghana. Andu achire obiba obesu nanso ni ye twaya husa na wa de batu wachi wanja wani na wa na chese wato na yebo oba wa na ago se sampa ye do ye ho ye ya so sabe ya se ni ade wo no na e nya ne akwa de no ye beti ya yi ya ho kura ya chira da nso bi adwene ni bi tin so be kan chira o se opew Abusia Old Burger TV ena weni egusua ohwe no yema wakwaba ede eba platform iso bomodia wo Facebook YouTube babi obehunu yembia no na wa subscribe to your channel no edi no still upon chicheku ene dey yaba nanano mo atna ye ewo dwenem na ni na ne se ye nana dwenemu manhene aye okropajan bofobene ya wotoso enan ene dey nanano mo ede afahye ebaso nana Asantes so aye ahemfie foforo fefefe ya ene dey yeba na yaye amamre ni amande na nanano motimi abia no na wati ho aye atenaye kese edi wo mdwuma afri ho eno tina ene dey yeba ye obaso abomoden a subscribe to your channel no na wabomoden a share ama humia nso ensa aka bi amamre ni amane kwan so bonoman tiase bonoman wa abakosem na bonoman wa amamre eno ti eba ne sei a ya na yetu anamo na yabetwini na da edi aba ama wonso a wo achichi ne bencheye ya wantumi antu nan ama ha bie no na wahunu ne ewum kwaso ana ne yentina ne yebeto fomo bia yebetam na edi ama muso mahunu na bibia akoso afei ena nanano mu ebo anan efree eye wonatena ye akopie mu ewo deba grounds ho no na dwumadie no ebekoso no eho no nso ye hyembo se ne yebeto fomo bia no ye beba abesomo ewo Old Burger TV edi no eye upon chicheku afidie ne Old Burger TV na ne ewo mu bia nso ye de bebra mu afri eye dwenem okura pajan bofo bin ya otoso enan nana enani yene no edi anamontu ekopie mu ewo edwamu no ye beto fomo bia no ye de ebe somo na nanomo apamfo a ene no ebomu som ewa hemfie ena womadi nanimu no enanti sa enetie. This is the main street of Dwenem Township no way ene Dwenem mountain so ankasa noti sa da ena etie uba hanu a ubehu se abamofo ene nananmu ekwan so womuguso a womu so edi womudwuma ama behwa adefo ene obibiara nso so a obeba na abepiemu ewo Dwenem ene no obetimi nso experience the culture of the Dwenem people or Dwenem for abono for womu eka jama abusua no eho a womu efri akwamu ebepiemu ewo ene ebono emamu sada enetie na yene nananum ebedi ensawoso esanse nananum so aduanafo wombebo yenkomo wombema yehunu amamre ni amane ni aya ekoso na edom no doso pa ebi ena ewo yenimu no sada enetie santine atu yinada nana ene natena nkonwa nkwa na aduru afei ena nana betena sena fei ahoho efre chichi ne benche beba nso nananum ama wo makwaba na fei dwumadie no yede ni aka nyina atoso yebenya akwanya na yene nananum edi ensawoso ebedi nkomo yenya ne ntie se osaje for se ade Dr. Ajimambadu ya wono doma manhene ya wono nso ene president edema bono House of Chiefs no nana ebetimi abepiemu ewo ha enoti sada ena ne dwumadie no empempanso no ebekọ akoye yebewo mu bia yenkomodi yebewo mu bia be yenkobotwe a be ya adwenkyere bia be firi nananum ho no ye ma maso AC ewo ho da biara da na ya ma mahunu dana wadarumo ene dey ebebisa se eden na dey edomo abepi ho na so omo nwo atichiri meche ya eba Dwenem no eden ntina ma nananum edi dwumati yo mi wura me da se ye awasu a ye dwumo ye wa mamre bi
na mamra no nyina ne se kwasie da eye for kwasie no ade achi a eye wonanjo ade achi ntibina kuruda kwa kuo kwa wo murufie na for memene na nananom kasa kire nananom murufie no wie a na nka ne nananom tifie a ye home na esan ahimfie mu na ye nwura okropaja mbofo bra otoso na awasuma hene asi no ana to ne nsa frɛ adɔfo sɛ nananom brai na menumwa na yampa ahimfie mu no hontoma enti na hu adwabo kutu ya nana sekire no no nananom dwene mu efodin ba ko so ani awasu pacho no ase ani sen wadaroma awasu nananom a efiri akwam awanwene so besie ha no na ye awasufo enti yaka awasuman a na ya dosu bebre sa nana adaroma eti enede dwumadi no mo hyase nyenne mo hyase firi nanu na nanu kwasie da juada ya prapra krom brada ya kobo asuo anokro kwane nananum ko horo onwa wo ho ukuoda brada na na ye tibina no ukuoda kura kwakuo no nso nananum to amamre no so saa ma ya nanso ye adwuma wo kure nyina ya woda ye kwa awo no nananum kopa Yesu ku dani bia omo ye no renovation ono so kopa ho ntoma dane school no share education for nsa enti mera fie aye muru fie no na nananum na ko nsamamfie na nananum ko kasa na nananum didi ya enti na for me mini nka nananum atena se ahom form na nso esan ahimfie no ntoma nananum ofanti na wu doma na ti ya mamuti na eni we ya ti no ya nananom wa fashe fufu bia ya mo san esha na bidase ya wa fashe bebre ya wa murukuo ya wa fokuye nanu die bebre nanu yeti alright na eti Sunday ya mamuti kwa na edan na nanasi no Bera kase nana wode ana se kruma ana so ma mu ama na ni dike boa na bu nana no awo de ka ho ka kruma boy birum so awo ama no ne ana birum kura wo Ghana ha da so be boa pa uwa asida bi de be ma o mu asida kese pa me de be ma ba be boa ende eye okropaja mbofo bro to so na wasuma hene nananom kromu nyina nanka mebo bema baako a ono so odi mu akotene pa eye Mr. Oseye boa ono so oboa yie pa na nne bibi baako a na mielu bi nti entima mepie ntem anka na ma ode atone so na amanfo a omo hwe TV na mo omo tie nyina bia owu no alright eti nana afi ne yabanti no nkomo bia wa tiri bia no yebesa aba na yaba aba bedi yo me so me da se chiame boache na mo ne kasai ajudi osi ade adu da mfi ampe ne chiame boache yi ado me so me da mo ase ye mo be hia bia mo ma mete a me so me boa mo ye minim bia me kire mo nana ye da se me da mo ase wada ma me ma wa bo udi ama me na ya hye nkomo na ase o chiame kwa me hwebo asu akọ me ne awasuman chiame hene okay nana daruma na o ma ye nana no makwantu ya wadi free akwamu anwanwen so ne ade eba boye ntiremu kakra me ne matiefo ne nsu yo nana be da ase ebra ye free kwa anwanwen so eba no unse kwan bia wonam so a se woni kan ntwa kwan a wonjimi mfa kwan no so esan se kwa ye da ho no wonjwa kwan amfa mu a kwere no wakọ eti nipa ese so otwa kwan ema ohene fa so ani twafo ohene se twafo ohene twa kwan wi a na adontenhene a dom no dinanim no na ode adontenhene de dom no afa so na adontenhene de dom no ba jasehene ne bohene ho ban eti na jasehene so atwa so esan se jasehene na ahimfie no nyina ye ne dia ono ne hwe so ohene bedidi o osario obe frantumo bibi ohene be ye bia jasehene na hwe so ewo aduanafo yamamrem no aha eti se twafo ohene twakwan no wie na adontenhene de dom no fa so a ne jasehene atwa so se jasehene ba wie a afei na kontre aba esan se kontre no
only the next of kin. And as a body my vice president. Until country baba, the country baba no. I'm saying Mampino so nobody no one answer. The control bar or the community canoe. It's a prayer for Comebano. It's a you flow come to know. You see, Yahine Waho. It's a community noir. Oh, yeah. A communina, Yazano Bayano. I saw the contract or a panini. It is all the contract. Na Cronteno, a community no baby true. Yeah. I feel now on my hinano and a domino so I watch in Naba. To my in better we are. And over who said, as soon as the water, I do it. It is up when you 4 9 year medical will be there. Omodi eso wo yibe fra henie mu a na se aduanafo ya mamre mu a enye yie nana no mo akwantu a na wodi free akwamu ba beduru aha no mo kokko ntokwa wo kwan so ne ade se nana emu ensem je na tumi bi wo mani ma mo de mo ya mana hu no so ba bia ye tiro se na ye hu to ya nka ya ma na asantefo na tata ye eti esen tata na be de tata ye ntino na se ko ba bi ne ye boye hu dwa ese ye ko pe ba bi ne ye boye hu dwa enti eno ne ma ye tu free ko wa wan so ye ba no ye tata mia bebre so obi sama meka kiro ba ye ya mia na ye kokko ye ne gidi kan ta ba bi e wa asantema ye fo so ntre so ye free so ntre so no ye betra boma ye free boma no ye betra abesim ye free abesim ene ye ba ha na abesim no ne ye ne doma hene nyina ne ye ba gidi hene ne wo fa se doma hene the play ye duru abesim no akonyasie ho ne basa ba ye ntam na se pani bari je konga kuma ba no se me je konga no na timu ba ntam na doma hene pa fa ha ana yeso ye ba ha ne ye be duru ha no ne di party asase wo yeso Iba na beti anebe nkunafo be fro be brokofo edi ya bu be pambe ye fa be bosom no na ye fro ne brokosa ene na be de kokko na sa bosom no ena ye akanfo ne se ya buru fo ye hu kanti ye kan se bokosa edi ko ma ye bosom a ye som no pa no ye fro na bokosa edi reba ma ye be ko bia nananom ena so na ya go hwe senia ene matie sa kwanya wo de aye bia mfoni ne hitimi twaba ye be kire omanfo bia ya ewo ne kwanya wo na wo asem bi de ma dwinmu ya etie wo amanone ni wona wo Ghana ha nyina fa adwumadi anana ne me ka che dwinmu ya dwinmu de hia be wo amanone ene fie nyina ne se be wa de ye ade hia prekope ye hia bia ase adeshia be wo jaman anafo manzini ba ne atifi manzini ya be to bilimfo yeri ye mama bi tina ye di wo ba bia fa ho se wo ye dwinimni anasa wasuni ma bi nzisu na mom tese o man bia pempuntuo nti adeshia be wo akwantuo mina be mra fie ni ye metu ye ma no mpon ye ma no enfore ndi wo kwafura nana edin na nkasa ye awasu na adwene no firi ayeda na ginem no aye awasuman no awasunu ye dynasty na ginem no ye awasuna hinsro na de nda befra awasu ahin abefra ginem no se bra ye firi ko won no se ye beduru ha no na bia bi se ye fa ne gine andi ye tra gine na se ye duro de ya pama de se be ko de a ye ndina ha ne ye ngine ye ho ye tra gine ye ho ye tra gine na se a gine ye ho. Congratulations. Edi gine no se tra no. Wow, nana ya da mase ya go to aso akire komo bi ho ha e be se Shete my hene. Eyo obempo aje kwan kusi otoso miensa. Sabi nana antimi antia chacha muama. Eti watu nana chidomhe. Nana so afogini bi no maka no ho se. Dem na be mesina nana ni sabi ni dwumadie no. Nana chidomhe nana chire mansa ababio. Ono ni nhyiafre chidomhe. Nana so afogini bebre ka ho a sabi bebe bua ma na dwumadie akoso pia ona chani adaro ma obeti ama na ati say nhyiafre ma hire e obepon aje kwa kusi otoso biensa sa na msini Old Boga TV na wani guswa ore no na samre ya minoka say ne ekoso e wodwam minim sania obefre no e wo kasa mu ana when was the last time unu sa obi edi agro we ebi
na agro no e de yi baba ba na che se tu wachi na wo adesio ka na eba de sa wo ye chia etnasia moda e gwa papa da de che sabe babia obetsano na mali sa Dr. Alhaj Mahmoud Bawumia, the Vice President of the Republic of Ghana. Yeah, Ebesinanim, Robert Tonyama, Rapua was mine, Ababia Ayakama, the friend, Honorable Alfred Jayabua, the Deputy Attorney General, the Regional Chairman of MPP, Chairman Kwamba Fabronya, Parliamentary candidate, Emma Chairman South MPP, Kojo Damwa, Jamai, and a welcome Adruha, and Chapra, Olum and Sabato Sayam, now Oromacha Pupajai, and the Constituency Executive, Yamiakas and the boss, Chairman Henry Yam Afro, and the Constituency Executive now, yes, sir, Mabula Okrono, Regional Minister, Regional Minister, Honorable Regional Minister, Yamame, Casina. Regional communication director. Efrem Kosia Kokuya. Now say Bufi, I was I couldn't hire Nana Mine Chibadem. what's a cry? Wow. I know him after Nana, I go ya na mudi. Ba ku mo fa bo na mudi echinia du ano dia to ba ku echi enu ni ndi say. But to see and watch it. Okay. And watch it. Obiba, Obesu. Nanso ni e twa ho saa na wa de ba to wachi wanja wani na waru a na chese wato na yebo wuti ntumi ka bo san da me ya ja na ba ko nso eno so no ebo no obi agura bi mo de tu e ni na mo de atu e ni na mo de atu e eno so ni di say nana potesiesi ani ku bongodia bongodia bre abre tom oto dia flondo baske mama pedi angure de jei na so ya diasi nana no kwanga so na fa obi weni ana obi say no dia kubia kitabu potesiesi no ne abo ba ko ne ye de yo na ne bia kitabu no de bia kitane de nti bi okwo na wa wodo de be kwa akwoto na de anuru ho ndem a wo so wo wa atomra no so yeti ye bo sa ye beto aso sisi awa ho na nana sampa hene ba eti ma ye hwe no na ye beba sisi a ne ato akoma so na ya me no ka say eye okun chairman ana woni ni dom adru ha nana sampa ni nabisha ana wo mo adru ha no mo ere jin sane je Yamna da ma boko na sami amsa nana no mo sampa na de nana ajumi abawo ya ni boko na ma so na ma ni bisi na yo ya medase Makudi amaya osa modia sabi nana tia na eji kakra na odene mpabwa ahye sampa kosi nana sie kodia dalo otoso mienu onu nachi nana chi domo nso kwa eka ho nana sie kwa me ampoma onu nachi sampa ankwabi ahene a ya frɛ no nana sie jana ene sampa sabi hene a ya frɛ no nana sabi ayimfone doso omo ne sampa adihye ena aba say Bejam Nana Bofo Bene na Jumadi Awadia Aso Sabi Maya so on the Santia also said out of the first very Sampa, sampa, okuja maya sampa ya
sabe ɛno ɛna ɔdidi ne ba yɛ asabe yɛfrɛ afɔhyɛ sumɛ no mu no nananom ɛyɛ apayɛ anaasɛ yɛyɛ amanneɛ ne amanneɛ ɛde gya bayidada ne kwan ɛno n'akyi no bɛsɛ 40 days na yɛahyɛ saa fa no ɛno yɛhyɛ a yɛde wɔta no anaasɛ yɛde madaeɛ mu apraba na yɛda nananom ase sɛ wɔatumi ahwɛ yɛn so ma afe aprapra bɛto yɛn nti sɛ moho yɛ a na saa ne teɛ Eti sisi yakasa efie amani eti se sample bi no de atmosphere se na nyama te obenye medase sabe obi tie gira o ne se sampa de wo ye wo nanso sabe entesa oba ho a na abe o se sampa ye do ye ho ye tia so sabe ya se ni ade wo no o na ebie nya ne abom de no oguji aman ya sa modua ono na sampa adihia ni nya sampa promo na nya ase o mo pa no sabe yeska na anya japade na anya obi ani monya na mom ya de wo no odio se sampa asinde wo koko ye tie ho ase ye do ye ho bi e ko so sampa tote yo men so me da mase me tie obi biara na de o ba jini obia fa bo ne ye baako na ye de kon wa kire yemu ne obia obi da ni so wa kire yemu eno achi no so mo de entuma ebi mo de bo obi go ofa na de abo ebi no eno so ye friend chen wow baako bi nso na mo de ntuma atwa mo ho ma me be gina ma me na odi aguro ni bi ho gina ne nchen ha ma me na mo de ntuma atwa mo ho ma so bo ntuma na ko na mo de atwa mo so ye ma bo ntuma na ko obi a bo na mo de abata mo na mo na mo share fini na aguro we bu se no asa this time ye ntan hu se nkola ni bi na mfa so bi wo so na ya to agu no so den how na dey ba all the of the soy as my head. You know, you are ready to hear me. You won't be Yama, the guy of Canada. You say, we are from 4. The fan Jaffo, I mean, Sabbath Champana. Okay. The fan Jaffo, Mamma, you know, this album, you know, you know, say, you are bottom. The Maya San, so Maya San, I grow you. Send your home a beach, now one header, now what for hotel, Aposa, now what for Maposa, I look. The yarn and I see the edge of one Mamma said, the other, you better stand out on the village down, you better funny Jaffo, funny Jaffo, Jamamma, Waremu, Yakasi, a full bit of white dressing. Yeah, that's one actually. That means Beman or they will be by yourself, you never put out any kind of plan of the one. What in the one was Mamma? You could have said, what way you come at that, what in the country of no plan to do a better 20 Mamma by yourself. Yeah, young sign from my yes, I have for a wire. The Quebec wire party as a sad you are ready. Yada, you humor myself, Yapu. You say, Kenamon, I'm no good. Yada, I may a woman myself. Young yes, classmates, granny bear post. Your team, your classmates, 4 man, the end post. That's maybe now about Robert. So, Yanni Bay is here. You're betting young cry and should be a dreamy beatings of a country or say, okay. Yanni Bay, I will be quiet today. They have been taking a yachi. They're taking us. They're taking so now be a dreamy beatings of country or say, wow. Yes, we are never dreamy be sent there. What I want to say, I know. I can't know to me, Euro, who got a wabble. There is a young papa who I see by a moon. Anna, yet in Damase,
na ya pa ya hunyina na ya bu se ne de na ma bonde no so awuro kume na pa magu awuro kume na ye ni ya ka ya to ba ne ya tam dress kura ye wow just a woman very wow this ana na ya yo yeah da masi actually ya beka ya be agro ni se mumre dia ya no ba for my best dia agro ni na ma church ni ya ba ya sana ko somebody ya be put ya be saba sisi ana na Enote abri biara ubete na wawuno se biana ijano asono na eyadia sajeko osiade yo Dr. Ajibelu ana woni niya odeno Dr. Afram Repon ya wono eya suma emaine ana mo ana womo akimu ya womo ade wonyam ebe ka womia yana na inimu yene eche ama bibia akoso kama sajefo osiade yo Dr. Ajiman Badu ya wotoso mienu nana eneni dom ana adu hano se wadi wan animonyam ebetai obrepon okropajan bofube ya wotoso enai wadi betai na nechi ama aye na himfie ya wobi ano ene aye afasha rufie afasha ya ekoso no atimi akọ nenim enoji ana nedai yade nia ekoso ha nyina ebrawo abo bibia akwaba ede ba afidikase so oswa na eni etina edai aha Again, you can see no esa ama amamra ani amania akoso enwa chini na president of the House of Chiefs wobono ena ohunu bisisia ya no na aba na ene openia onu na ebetre jumadi na eputi na wabeke ama akoso sada edetio edetio yama obidi akwaba ediba Old Burger TV
ato enseye ewo biaya amayofo epetufo no ewo no sa enete so doga TV ena wani egusu awuhwe ake ena osajefo Dr. Ate Mambadu ene ensa ekoto nimia esem odeno okropeja na kofu ine ya wotoso nai afi ena edaswa ana eni nimia no esiamu na wonensa atunsayem ana ena bamfina na baya yuro ahina na adon tingire na ensusi abo na eka ekamu na baye na eni ehemfo asana se eni afamfo a oni wo mutuma na omo abibiri mu na odino Dr. Frank enso ni sa ekotu na odino okropoja opodine ya wotoso na Nossa, que daí não. Api ana osajifu edinsa eku nananamo ahimafo ya womo ewo jimu traditional council noso esem odo eni yakoyo epe papa amamre ni amani yakwaso sada enetie ema wapaba riba old Boga TV umaswa na wabomodia ashe na olu comment so akho na aboye pai saje ko ofsadi yo Dr. Ate Mambadu woni odino Dr. Abraham Pon Roma Mayene and a business Mayene respectively and another everyone say for the one and another award ama sa energy ya apaba Eba old Boga TV Eba ya apaba Eba old Boga TV Eba apaba Osajefu Osiadeyo Dr. Ate Mambadu Nana Wujo Nana Abe Pimu Ewa Eti Enyasa Kipakra Sada Ema obibiara akwa basokopra edi eba eye enede ejumadi yase ejune ewe obaswa na odi obi ache
Special